بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندا له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami akipaparatasi ko Allah, sumpat tayo yang kutamya pamagusaitan o samyaw na kababaluin niya na wajib nisisita din na dita no mablag si kulala no mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dita no dikapagintaw si kuagamatan o agama Islam. Sabab sa giyan ng buiyokit akaketarima o mga galibak tanong nagugyan na ni kapakaslang tanong sa maliwanag sang kaidunya na ayamala na sa alungan na more. Ayan niya mababaloy at kisumpatan o sagyang kutamya pamagusaitan o samyaw na kilangan tano, pagilayin tano ay taman kababaloy ang mga sahaba agus mga tabi'in palatikwiran gaydiran daliliran kudiran di kapagintaw sang kaya dunia ayamala na sudiran di kikuatan ko agama Islam san ulalan o mga sahaba amiyang uunaniran san ulalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagyang kaiyamiyang aad na mga fitna amiya ka binasa minit tunay ni ba na mini sumpat mini tongkir ko agamatan o agama Islam na miad na so sa bagyon na miad na isi kumasa o mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini sa pariran nagupyaki ng kairan agyang kutoa mga karibatan mga ndeuan amin itongkir ko agama Islam nagupisa na iran nagupyaka sanairan sa agyang kutoa mga tao amin ipentagiran kapadi-padikan uban ni belaga sulalan ang mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya pumanutultan siya sabag yang gulawla si kumasang mga sahaba na kalo-kalo na makaregr kita no. Agyang kaya dita no di pamagusain kababaloyin yan wajib kita no dita no mablag sulalan ang mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagana mapunutultan agyang kaya miyang gulawla Sikiyaki ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mata saya hadis ugid na pamamantakan tano sa mga maananian kaan magana kasabutitan no kung mapipikiro no di na madadal mo na ilmu. Yang kaya hadis na miya katitian kay Amr bin Salama radhiyallahu ta'ala anhu apapunutun niya nagyang kaya miyang gulawla si isang kaya sahabatu Rasulullah padko mga sahabatu Rasulullah mga mga sahaba malay ilmu si kuwagama aso Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ayan yang gulawla na miya kaysa na so Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu na miyawman yan sa masjid mga tawa titimu-timu titiburon sa solda masjid di siran di indhikr di siran di ran ditidentad man sa Allah adno pa mababeloy isakira na aya di maglid o di na aya di manakuda sa giyang koto di ran di kan dhikr giyang koto mama kumakapat sa ator giyang kotang mga tawa titiburon nakikakapat siran sa mga ator na umangkwa na gumiraw agyang kuto mama adikiran di maglid kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah takbir kanu sa makamagatos merengarengan na tumakbir siran mamu sa makamagatos sa merengarengan sa kamo tumabuat terun yang man
hallilu mi'a. Tiruan niyo la ilaha illallah sa makamagatos amrangarngan. Nagtiru niran mamsu la ilaha illallah sa makamagatos amrangarngan. Tiru niyang kira mana sabbihu mi'a. Fa yusabbihuna mi'a. Takbir kanu sa tiruan niyo subhanallah sa makamagatos amrangarngan. Nagtiru niran mamsu subhanallah sa makamagatos amrangarngan. Na uriano kian garu wa Abdullah bin Mas'ud natigyan anto na ipitir o kakiran ya Abu Musa al-Ash'ari na ayamiya tiro o Abu Musa natigyan na penayaw nami yawanto no ni betero no kami ama betero misagyan kana na mga tao ayan disebut Abdullah bin Mas'ud natigyan na dan kakira na ritir wa ayak yan yung di pamagitungan na sumanga karibatan niyo. Ayan yung di pamagitungan na sumanga karibatan niyo. Kamataan na garanti na di kalibatan sumanga pipi agal bakiyo. Ay malag na giyang kuto di rin di gulaulaan. Ayak kapipikirairan na mga tadin-tadamiran si Wallahu Ta'ala na tantud na marata kay layaw no Abdullah bin Mas'ud. At taman sa pamana ay pitir yang kiran na ay kaya din bilangan na sumanga rarata agil bakiyo. Why? Orian yan na siyong wanya nagyang utang mga tawa titimu-timu. Nagyang mo masirang Abdullah bin Mas'ud na tigyan na ma hadha alladhi arakum tasna'un. Anto na nagyang kaya susuan niyo anto na nga titimu-timu aniyo. Di ka di manakbir, di ka di imanasbih sa babagatos na nanam may sasagurong ka no. Ato na ini yang kaya diniw din gulaulan. Na ini sebagai yang utama nga tao si Abdullah bin Mas'ud na tira na yaba Abdurrahman hasa na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. Daki ka gibu di mi di kapanakbir, gibu di mi di kiromia la ilaha illallah gibu di mi di kapanasbihan na di mi di bilang sang kaya ator. Kakika kapat siya sa mga ator. Na anto na ni simbakiran Abdullah bin Mas'ud inahay ayak yang bilangan niyo na sumanga dosa niyo. Ayang bilangan niyo na sumanga dosa niyo. Kamataan ang garanti na kanadid na malabat si ko mga mapia amiyang galbak iyo. Ay malag na pakatulikin niyo sud niyo ding galbak na ribat. Away, kaan masyab so mga galbak iyo mga pipiya. Ang tunari at tiginagiang kaya miya suwa agiang kaya pagtaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tantod na mag-anak kaya binasan yan. Badi sisan su mga sahaba. Mini perlu mamakairan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisampan su bangal o Rasulullah ada penarima tunag. Sisampan su mga kasangkapan o Rasulullah ada pen mga rurupat. Mata anak atigian sepa ko si ko Allah. Kada pena makalawan sa kapaka uuntol. Kapaka uuntol yo adin yu qablaga si kulalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman sa din yu lakaan so pintuan ng mga fitna aginan so mga khurafat, mga bid'ah na matatago kanu si kuuntol. Nagupun yu lakais so pintuan ng mga bid'ah, mga khurafat, mga karibatan ay nitungkil sang kaagama Islam na miya binasa kanu. Ito na inisbagay yung mga tao, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Abdullah bin Mas'ud, hey Abu Abdurrahman, daki aba mimani ni at sang kanan napsuan na miyarwar sa mapia. Giyad ni kalilid ada uwaw mga tawa din galibak sa bidah. Okay. Daki aba misi di kang gula-ula sang kaya maulidin na miyarwar sa babayami ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daki adi mi di kang gula-ula sang kaya dilagi da yung mga simba. Arwar sa babayami ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilan yung managiyang kaiyam yung gulaw ko Abdullah bin Mas'ud. Oy, lagi na iyo giyang kaya kasasagadan tanong. Ugi na inisapar yang kiranuto. Sa ayapitiro na, wa kam min muridin lil khairi lan yusibu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddathana inna qauman yaqra'una al-Qur'an
la yujawizu taraqihim. Ginan ini simbag Abdullah bin Mas'ud siyang utang mga tawa, tigiran na. Daki ba may mapipikir sang kaya, di mi di ka panasbik sa magatos, di mi di ka panakbir sa magatos, di mi di ka bilang sa aturaya, arwar sa mapia. Natigo Abdullah bin Mas'ud, apira-pira di itaw ang mananabnar kumapia, ugid na din yung kesugat sumapia. Din yung kesugat, ay malag na makaliliw. Apya, sembayang kadin sa pipiragatos rakat na may karibat ading kading gulaw la na din nakiaban yang balasi ko Allah. Apya pedigan di panasbik di langwan na simba na amay ka mablag si kundawan Rasulullah, mablag kundawan ng mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diterimaan. Katawan tanwanan dua timan na iterima ko simba tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, mabalya suaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na al-mutabah, mabalya misungkad ko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga sahaba na langwan adiran din gulawlaan na siira nuto inilay ko kini gulalan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagupunta no din galapak sa akaileta no na mapia asimba uwi na danggulaw law Rasulullah na danggulaw law mga sahabat yan na matanaginan na ribatanan daabat tanusan ay inam na balas kaaya mataan na dusa di tanusan di mapanim. Ay malay na kasabutan sa giyang kanan miya panutul amiyang gulaw la si Abdullah bin Mas'ud na diri kapakaya giyang kaya agama tanu agama Islam o baaya baluin tanu tardas tano ko di tano di kinggulal nagyang ko tabaya ginawa tano o di na giyang ko takap kile tano amapya kini gulaw lang tano ay kamapya di ayaki mababeloya tardas tano reference tano ko di tano di kang gulaw la si ko mga simba tano ko Allah na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso mga sahaba basta derang gelbaka derang gulaw la na di tanu makapunguna ko na kasulangwan o dapat ay kidi sa kayagamatan agama Islam na minikidion o mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang kaya kapusan na giyang kaya tutul na Peter yakin ni Amr bin Salama at tinaraina amata ulaika al-hilaqi yuta'anuna yawma nahrawanim al-khawarij. Anallah. Yani man ayat na kalilida pawan, ayat na kalilida banyan dinari di pupakokit niya bunsa tripping. Baya ginawa niya na dinyan di kanggulaw la ko simba ka dinyan pakaasalan si ko ndawan Rasulullah, ndawan mga sahaba. Na miya dedegsiran, miya ribat siran. Yang kuta mga tawa tigi kini Amr bin Salama. Asya para no Abdullah bin Mas'ud na mata natin na miliyak sirang kuketi dewa sa nahrawan. Aw paman na pad siran na miyang bubuno, pad siran na miyang susugata bangkaw sa nahrawan apadiran sa mga khawarij. Paman na ayat na kalilid kukapsupa ka si kundewan ng mga sahaba na kadidegan. Kebelag tanu si ko untol. Sa lagi dagiang kaayam yang gulawla. Sang kaya tutulan. Yakin ni Abdullah bin Mas'ud. Agugiang kaya mga tawa. Diran di imbabagwan sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penamya alwe. Nagiang kutuwa katero. Man kana mutaasyan faliyataasab yashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit serta wa penunggiring. Penanayan. Na ayaki apananayanin yan na sa mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluba wa a'maqaha ilma wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rafu lahum fadlahum wattaba'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Mana ini nasa tawa aya kabayan na makauntol
Na ayapan na nini na sumanga sahaba kasabab sa sumanga sahaba tu Rasulullah na idakya lawaniran mapiparatiya. Da lawaniran daasanin-saningan ni sabut si kuagama. Da lagi diran makauuntol. Da lagi diran matatagus iku tituan dewan Rasulullah ada bon margen dewan agama Islam. Pinilisiran wallah subhanahu wa ta'ala ginawa ini pagpada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapakatin degas iku agama niyan na selaan tanusiran pagadatan tanusiran sadita no belagan sulalaniran ka antanu dikebelag si kulalan na untol. Pada pendakali tanusi pada miyang gulawla kailay tano didin kepakayubatan ng belaga sulalan ang mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantano di pagdedag antano di keribat si iku ditano di kipagintang kagamatan ng Islam. Isam ya panutul nagyang kutamiyang gulawla si ku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma si ku kini pentagnen si ku mga khawarij yang kaya mga khawarij na aya kadakliran na namsiran gibu mga khawarij merere para dusiran kang gubat niran so Ali radhiyallahu anhu. Tanudan tanu piye-piye agi ang kaya mga tao ang mga khawarij ka antano kita kasiku betad tano amay ka peliw tano siku sabut o mga sahabat siku agama na mata na madidiligado so betad tano yang kami yang gulawla nakagiya ko matim o agiyang kutuan na manggibu mga khawarij alilipat nila so Ali radhiyallahu anhu na tigu mga sahaba hay amiril mu'minin anto na isuan tano amiyalipat tanod na giyang kaya mga tao Peter o Ali na tigya na iniusiran din di kebuta kamataan na diya kong siran din kerawan mamuno taman sa diya ko irang pangunaan na sisagyang ko to masa kalilibatayan si ku Ali radhiyallahu anhu na miyakaw masu Abdullah bin Abbas at tigya na ya amir al-mu'minin idin yakong ka imbitira yak nagyang ka na ng mga tao at tigu alia hey Abdullah bin Abbas ikul ka nakiubakirang kamuralay kagiyang ka na ng mga tao na mga tataga si puso na may nakiamura lang kayo natina kenapa na ikaasar ka deebak kiran marata ad record pamana katawan niran so kapya kinindudunan ang kiran na manarigtan no si wallah ureno to tiga kini Abdullah bin Abbas na minditara ko piya tiyanora ang piya ginawa kan na gusto ditarnakan na luminiwak watiyan sa giyan ko to mga tao ang namanggibo mga khawarij na miyong makusiran at tigiyan apukensiran miyong makwati na apukensiran na mata na tigiyan na miyay layak siran asyadda minhum ijtihada pamana tito sirang mga tao ang mga papasang sa simba mga alay simba si Allah jibahuhum qarihatum min sujud so mga bedengiran na miyamangi tandun nagyang kuto kadakla sambayangiran kapanambayangiran wa aidihim kaannaha safnul ibil paman nagyang kutang mga limayran na miyaman nagasadin sa pamana kalairan isimba si wallah paman nagyang kayang kuto na manggibu mga khawarij apnin iyatanira ng gubat ni Rasul Ali radhiyallahu anhu na mga ala sila ni simba. Oy. Na uriyan na tigo Abdullah bin Mas'ud na siya lamang ang siran. Assalamualaikum. Na simbaga kuiran atira na wa alaikas salam. Pamaagan ta tutul na so kailay yung nagyang kuta mga khawarij na tira na hey Ibnu Abbas isa na rin kung mapiagyang kayang ditar na ka. Pamana, sibusang kutuan ditar niya na minisag dairan nun. Pamana, sahaba kari. Na ditar na kayo na miya kalalayarga. Na ayam ya tiro Abdullah bin Mas'ud na tina. Anto na iribat sa kiyan ditar ang piya. Bakor kanong batya so katiro wallah.
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Mana biyati yang kena nagyang ko to ayat adid na maratako kanditar sama pia halal. Wah, ito ni karatayan. Yang ko to mga kawaris na ayay lenira na marata. Wah. Pamaagan ta sututul. Natina nato na rin minitaling umangka. Tigo Abdullah bin Mas'ud miya kataling tigo Abdullah bin Abbas miya kataling makurkano aawiden na kanso ingaran ng mga muhajirin na gusumang ansar. Peduna tigyan so pakiwataan uba pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wata uba pa Rasulullah gitu so Ali. Pipikir niyan. Amiya kamong ku Rasulullah asikiran ini turun sa Quran. Wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum. Malag na piyakaw nakiran no Abdullah bin Abbas amya kataling umakurkan watigyan ap awi din akan pedakan su pamikiran sabut mga muhajirin agu sumang ansara miyaw nakwagam Islam. Abu Ali radhiyallahu anhu at tenged minsan Rasulullah amya kamungumpen asikiran ini turun su Quran adalawaniran asuma sabut si Quran. Ayamananan na piyaki inang kakiran Abdullah bin Abbas payag yang kira nagyak yang kaya mga sahaba apa dun so Ali diniyo itutupor diniyo itatapi diniyo pakanganganinan nasikira na kimiyaw na su Islam sira ni malay sabut ko Islam adiskano sikira ini turun sa Quran napamana dikna kaliban niyo siyabut sa Quran na dairang sabuta sa Quran yuti maan nagyang kuto kaya pa kaun akiran no Abdullah bin Abbas nagyang kuto mga katiruyan pamaaganta natira na tigina ay minitaling makurkanusin anto na unun idino ikasusuat ko Ali radhiyallahu anhu. Natira na katiso diyam ikasusuat. Paganero na tigiran na diyam meron ikasusuat na danyan kukuman so kita baguso danyan kukum sa Quran. Seko dikap suru-surutan mga sahaba kaaya ini kukumyan nagyang kutua banyan din piyaki imasad ko mga sukudan din mga dato na ginan na di ni may nagkabubayan ka po kabay ami ako kumana so ko abay Allah subhanahu wa ta'ala nababatin sa Peter wallah inil hukma illa lillah na inway suali din yan kukum so Quran kaya ni kukumyan na nabanin piyaki bitiar agyang kaya ditano kapsi sinabutan. Na natigin na ginan ni isaw. Nito na ikadua, di niyo kasusuat ko Ali radhiyallahu anhu. Tigira na miyakiti dawa na dakinwan niya nabiyag na danyan tebani. Agyang kutuwa kinitidawan niya sa agyang kutuwa mga tao. Api pikir niran na ginan sukya pakatidawa Ali agus mga pagtaw ang mga sahaba mambu pranakudaan wa Aisha radhiyallahu anha. Apa dun su Aisha radhiyallahu anha. Na natina ikadua na nato na ikatlo. Natira na ikatlo na liwas yan sa ginawan niya su Amirul Mu'minin. Na may tigyan nga sa kanyan na kanabu Amirul Mu'minin na miyabal sutun Amirul Kafirin. Natina ore nagyang natalo amya pangaluin yun antuna onon ipadana natira na din ginambu natigin na simbag na ang sakano sang kanana piyamatuniyo at talo aden yo kaswatan ko Ali radhiyallahu anhu o pamatigyan kapamati akur kano sumang ayat sa Quran mi pantag sa giyang kanana talo aden yo kaswatan ko Ali mardud kano ay malag na terima ni wasi kano mataw ko ribat katetig yan sa mga ayat sa Quran. Paganeron, nagyang ko takyatiro anong sa suali. Na din yan kukum sa Quran. Na miyaribad. Na ikidiw siyang katiro Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithla ma qatala minan na'am. Yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Ay malagatigo Abdullah bin Abbas na upamakapya kayo Allah subhanahu wa ta'ala akapamitiara sa giyang kutuang may to asyay adikap si sinabutaan
na piya kayrun wallah subhanahu wa ta'ala. So kapamitiraon na ayapan di kapakay. So ayad na kagya kamano to na pumitiraan na so kapatuga urugo mga Muslim. Paman nagyang ko to matag may to awida akal si Islam na piya kayo wag may Islam bitiraan na pedutusan duwan wag may Islam na igdayo sa giyang kaya malag na inaptuga na surugo mga Muslim. Ikadua penatigo Abdullah bin Abbas nagyang kakatiro wallah. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Amay kasukerumay na di makapsurut na kukuman siran no sukudeng kiran. Malag na sisa Quran sukap kukumako dikap si sinabutan sang gulalan sang kota sukudan na padanan sa Islam. Padanan ko Quran. Kanabanan miya kaliyo ko Quran. Natira na miya sembegkanan. Yung tay kadua, miyakiti dewan ada niyan pamiyaga sa mga kalaban, mga ridwe. Nanto na ipitero wa Abdullah bin Abbas, tina upamari na mbiyag niyo sa inay wa Aisha radhiyallahu anha. Ay malag na gupuni yung halala, akang biyagan niyo ko Aisha na faqad kafartum. Ay sabab yan na tinapitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ay malagdat tiyang kadu Quran na sa mga karmo Rasulullah na mga inatanong na pamarin na suwin ka ng biyag na ka. Pauto. Uriyan yan na tira na miyasmbag ka nan. Suwi katlo. Apa man na suali na din yan liwas yan sa ginawa niyan. So kababali na amirin mu'minin. Na tira na mga pagariko. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mismo na si kukiya tidawa sa Hudaybiyah, si kukiya mbali ko kapasadan sa Hudaybiyah. Na din ni yung mga musyriko bon misurat a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na iniyugot o Rasulullah. Na upama na miya pa kayo to ko Rasulullah na si di ka pa ali. Apara busagiyang kutwa, kapar nga giyang kutwa lumalagindeb aapoy. Ko karirido mga Muslim na iptinazulian ipagawa yang pasisokada to kau bagyo ti bulong agiyang kutwa di kapsi sinabutan. Nawari yung piper o Rasulullah sa ginawa niyan. Na ayap na di suali radiyallahu anhu. Na si sa giyang kutwa Orian o kaya nagayran sa giyang kutwa mga usayan o Abdullah bin Mas'ud o Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu na kaya liwanagan susabagi kiran. Kaya liwanagan susabagi kong mga khawarij miyatang kasi ginawairan amata-mataan mariribat sa sabutiran ay makatutulod kinang sa giyang kutwa diran ding gulaulaan na giyang kutwa maratabat giyang kutwa gani na misabab proona miya para tira na mariribat siran ay manay ni mga oripin wallah na amay kamendud tanu siko titua sabuto mga sahaba ditanublagan na mataan adi tanu kededag panintak Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sabutan tanu kakuan tanu saguna giyang kai ay nisumpatan sa giyang kuto miyaw na apya magusay tano sa tano buto mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.